Assalamu alaikum, hurmatlı жалпы YouTube көрушілер. Бүгін 24 август 2022 жыл. Біз Қарағой жайлауындамыз. Біздің видеоды аяғына шейін көріп, класс комментарий, лайктан басып кетіңіздер. Машалла, машалла, өте таңғалыштуу жерлер. Бұл дария, су. Су ашымеле көп. Бирок келип бул жагы жок. Жерге сиңип кеткен. Машалла. Машалла, машалла. Вообще, тоз жерлерimiz var da. Сыртта жүргөн, алыста жүргөн биздин мекендештер. Biraz болса дагы сагынычыңыздарды жазсаңыздар. Gün soğuk, уже gün soğuk болып başlап тұр бұл жақта дағы. Су ашымеле көп. Бірақ ушунча су барып сиңип кеткен. Биз достор менен ушул суудун башында бир көл бар экен, ошол көлгө кетебиз. Буюрса 4-5 saatlik yol eken. Tank saat 9 oldu hazır. Dostlarım ben akırındıktan kettabız. Bizge ilgili qalaq qo'ysanızlar bo'ladi. Buyursa videolarni tartib sizlarga yaxshi video chiqaramiz. Бұл жақ жалаң әлі таш екен, мындай. Біз главный ошол көлгө кетебиз буюрса. Азыр сезон бүткөнүнө байланыштуу чөптөр дагы уже күнгө күйүп жашылданбай калганда ужечи. Сезон бүткөн. Жалаң таш экен бул жактар, Taş. Taştın. Var ушул жакта экен да. Бул жакта мал не кылсын? Чөп жок болсо же. Бирок бул жак жанагы жайындасы вообще сонун болсо керек, а. Азыр просто күнгө күйүп. Бир аз чөптөр күйүп калыптыр да, бозурайып калыптыр. Азырынча biraz video алып алайлы. Достор менен биз абдан эс алуудабыз. Бисмилла. Хуба! Аба! Буйрса көл ушул жакта. Ушул жакка барышыбыз керек биз. Уже туман түшүп баштады го. Ушул көлгө барга чейин бул суу сиңип, кайра чыгып, сиңип, кайра чыгып бара кеткен. Биз кайрадан жолубузду улантабыз буюрса. Jamgır bileki sevlep başladı. Bırak gün soğuk. Uykun aça koydun bırak.
Adam basmadan dedeciğiz şeylerdir ay. İşte basar dedi. Adam basma edin. O cidden de kalktı ağzını. Maşallah maşallah. Möngülerde. Gökten koydu aldı. Az o ne girişirken. Tepçet koyulmuş çok. 38 metreden 38'den 3'ü kaldı şunda. Uşul Karakoy'dagı köllerin birine geldik buyursa. Tangı saat 7'de yola çıktık elek. Az saat 1 oldu. 5-6 saat yol dürdük. Öte menetmenen geldik. Bulacak вообще soğuk gün. Ança mınça kar sevilegende olutken. Gün soğuk. Kıskası. Dostlar, videoda ayağına çeyin görüp, klas komentar жазып qo'yingizlar. Sırtta жүрген mekendeshler sağınganlar bolsa eğer komentar жазып, like'tan urup qo'yingizlar. Sağınışты жазып degендей. Möngülөр вообще сонун машалла пай. Биздин Кыргызстаныбыздын ушундай кооз элleri бар да. Бирок мында кардын учкундаган чуудат да карасаңыздар. Машалла. Мына не мына? Жок, мына көлдүн бети мындай каймактак болгон. Муз бе? Таза muz. Ва, машалла. Онда күн soğuk экен, а, значит, а? Машалла. Mama kızlardı koşup gene kılıp. Ой, пай. Бул жака чыгып тарсам көлдө вообще чоң көрүндү эле. Бул жака чыгып тарсам көл кичине көрүнүп калды го. Мына чында муз экен, э? Охо, бисмилла. Muz eкен чында, э? Muz. Bizde tartmay. Köldü taptık akırı. 7 saat degende. Бул жакка келе тургандар болсо, өтө күчтүү даярданып келиңиздер. 5-6 saat жолго тамак ашты салып дегендей.